Assalamu alaikum. Alarning namki raid. Then alarn work kurani finance ministry ke physical affairs department ka alarning ke masekata boda ekulenge mani me dawlat ke revenue policy apayuta. So me do decentralization policy coordination conference ka alarn bodang ali alwala fita ka kulita council badal kurma then council ke budget tayar kurma abhegutun iskoda information dena. Then taarifaka qanun number දිවිරාජ්‍ය ඉදාරි දායරාත ලාමර්කසි උසූලුන් හිංගම්ගේ qanunagena avwana islagu sabu me government finance then council finance ta kamweni war bodati badaltake gennan chehifa egotun dawlatge haradutaka dawlatge revenue ta by council taka badal kuranga beche so ema mission ga bodan aliyaluwala ni dawlatun libe amdani ge teren council taka badal kura amdani taka dawlat budgetun council dehilehi then council ke ihtisasiga bentan hadmuda council badal kurma miharu kureifawa masakkataka then kuriya kurang huri masakkata then migetunu adi fitaka kuli badal kurma then adi council ge budget tayyar kurma hushalan gotuka kuda kuda malumat koleves himanalana so fishing ge kuring arun dhanwadan benoni fee adi kulita council badal kurma قانونك جنبون إصلاح قولين بدل كورن جهة تام عارف ذلك جنا دو سيف كان نعمل لكن نما اسمه كوفيد جبالي كان ماد كما هديين على من جم مسكت ماني في ذلك برضه challenges تك كوري متفا أهم لكن على من بدل كورن بينهم في speed का अधिक council तक अच्छी तरह بدل كوري فكاينه so قانون के दाशों بدل كورن جهة अच्छी तरह मैं आराम में मिदंगे بدل كورن مسكت كوري गेंदम एमा मी presentation के बड़ंग आलियाल वाला अनि ए بدل kurumam mihar olemen kuramun dama sekattaka kurei fohori masaketta egutun dawlatul libe amdenige terrain council taka badal kurenche hema agan mini timbai ei avana islahge dashun council taka sarkaran de hilehi ei block grant mege terega himenini haddi hanuwana maadage dashun dawlatige office taka libe amdenige terrain 1% ta then council tage ihsas terega nuhimene bima farra sarhad tagun kuli gotuga libe आमदनी के 67 फैसा सरकार दे हिले ही के गोतुगा काउंसिल तक देमान कमा देंगाने आणि बाकी हितिसा सिंगा सरकार हितिसा सिंगा सरहद मिल करी कमा इतन तनले बेकुली काउंसिल तक बदल करो दिवराचा गिदारी दायरा तलामर कजी उसूल हिंगम के कानून के पंसास हवाना मादा के दशुन दे आर्मेंट है सिटी काउंसिलर अड्रेस के हितिसा तेरेगा ही मैंने एमए वसीलता binata nufle haru model ge milkorikan council da libeti e milkorikan council ta badal kon ege teren libe eves kuye dawlatun nunaga dawlatun je council ta badal kora den mege turun dawlatun naga fita ge teren council da badal koran je fita vese por em furetama dawlat budgetun council de hi ge tafsil arwana dawlat ke office ta kon libe jumla amdani ke first in satten argument den che michi agina fardani block grant ke kotuga then mihar block grant deni monthly kom by council taka dengani by council taka quarterly vis debalibe so me office takun libe jumla amdani terega nuhimene amdani tak terega dawlatun jumla amdani ke waki kamaka kandelgen hasa kofa amdani mege tere by project takan hasa kogen kandel fa amdani hunnani so me khalechi himenigen rodane me 1% calculate kurai adiyagutun आमदनी इतुर कुरमा हुशाला कंतत्तावगे तेरेन लिबे आमदनी वेस नुहिमरन मी फर्स्ट परसेंट तेरेग कोमे हरके बजट का इस अर्डर में इंक्लूड कुरंग ए हरको आमदनी इतुर कुरमा हुशाला आ कंतत्ता सो मीडिया फारगे बजट का सुना मिखाल बावर कंतत्ता का around 7 billion आमदनी गोतगा लिबे ने कमाल में लाफा प्रोफेसर मी फर्स्ट परसेंट कैलकुलेट कुरार मी आमदनी नुहिमरन den bima radasha fala farfa tantan ke kulli gotka libe amdeni orkuma onikurma fa denganna to echisus no himene den hama e same madda ke dashum bima radda fala far tantanun kulli gotka dawlat libe amdeni ke 67 himene block grant calculate kurairo ege terek den mihuriya dawlatun denche block grant ta mideveni physical formula ege dasho physical formula ga bala kantatta tereka rashika dirule abadi bimge sarhad atole verikan kura rasha huri durumin malaya huri durumin den local government authority wasan kura council ta performance at desko
So we had about kankama balafa me block grant kanaling and then there me a block grant revise kor me kanda take skuri again the mondani kina to me efficient kong council taka milari bahani. Then Ireland Council tage ihsasinga bintaka harmuda council badal kurum me kan kuriyadani me fansas havana maddadesh dege dashu haga iganunge haga me bayang of women council tage ihsas terega hinga bintaka milpegen wani council taka hema ganuna amal kuram fashairu amdani itur kuram amdani ta council taka transfer kuran chehni kama menani then me madda me ganunge මිමාද්දාගේ ෆාෆ් ගාවිස් කවුන්සිල්ගේ හිසස් තෙරේග හිංගා වසියත් එක අබිනාත නුෆුලේ හරුමුදා ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇದಾರಕುಂ ಕುಲಿ ನಗಮುನ್ ದಾನಮ ಎಕುಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಮದನಿಯ ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಇಂತಿಸಾರ್ ಹಮಜಸ್ಸನ್ ಜೆಹೇನಿ ಕಮ ಬುನೆ ಫೆಬೆ ಏ ಹಮಜಸ್ಸನ್ ಅಳಮೆನ ದೀಫಮಿ ವಣಿ ಹಮಸ್ತುಸ್ ಹೆನ್ ನಮಸ್ ಅಮದಸ್ ಹಮೈಫಾವಣಿ ಜೂನ್ ಮಿದಿಯಾ ಹಾರುಗೆ ಜೂನ್ ಮಹ ಹೆನ್ ನಮಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಗ ದಿಮಾ ವಿದತ್ತಕ ಆಗುಳಿಗೆ Alumenಗೆ ಮಸೆಕೆತಂಗ ಆಸೋರಿ ಬದಲ್ತಕ ಮಿಹುರಿಯಾಕಮ ಕರಿಯಾಕ ಅಳುಮೆನ ವಣಿ ಎಮಸೆಕೆ ಕೊಡುಕೊಂಡ್ ಲಾಸ್ವೆಫ ದೆನ್ ಕಾನೂನು ಇಸ್ಲಾಹವೆಗಿನ್ ಆಯಿರು ಕಾನೂನು ಆಗುಳಿಗೆನ್ ಕುರಂಜ್ ಹೇಕಂತವರ ಬಾವರ್ ಮಸೆಕೆತಂ ಹುರಿ ಸೊ ಹೆಮ ಹುರಿಯಾ ಮಸೆಕೆತಂ ಮಿ ಹಮಸ್ತು ಸೆರೆ ಅಳುಮೆನ ವಣಿ ಫೆಹನಮ ಇಸ್ಮಿಹಾರು ಎಮಸೆಕೆತವರ ಹಲುಯ್ ಮಿನೆಗ್ಗ ಕುರಿಯ ದಮುಂದಾನಿ ಎಮಳನೆ ಎ ಮಸೆಕೆತಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಂ ಜಹಿಲಾನ So bima harumuda milkwerikan hakuegen wa council badal kurum mikama bevidun almewani maliyat sakiuda nerefa midia har december mahoga me puriha dawlat ge idara taka council ge hissas terega himene mudalakun libe ekuli sarkar ge idara kun nagamun daanam ekuli nagamun dani ebbasum kamuga wanam e wasilate not binae not harumudalen hakuegen wa council ka badal kurum almewani dannawa adi ege iturun almen fahon city west fanwa fani idarataka me ganun gawa gotuge matin council ke hisas himene thar bimen naho e bime council ka badal kurman woni e libe kuli council ka badal kurmge kanta kuriya gendema hemaran men huriha ministry taka anga fani ekanta ta badal kura then amiga massa dimawa kamaki me kuriga gina ebasun take council tawgen uni rarrashuge ebasunta hada free etos ministry then etos ministry ki miharu huri ministry non kama mati arme mari ebasunta fiskura dawlat ki idara saf nuwa halat tawga ebasumga kurenche masake kuran arme finance ministry kamuga kanda alafa emam staka agreement neti gen noni agreement fenneng ekala situation e dimaves arme ekama kurigen kurenche masake kurani finance ministry then ඒ ගාල්මෙන් ඉන්නානේ මේ ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රිය හුෂාලන් විස් අදන්නවා මිසක කාලා ඉදාරායි සාෆ් නුවා हालतेग काउंसिल के बिमे दी फॉरनम काउंसिल का इंगे नम एकम के इंफॉर्मेशन अल्यूमेंट फॉर को दिन माले में नानी ऐसा क्यों लागा बनेफा then we had a finance ministry kure basunta badal kurma almen kure masakata ko terega almen fretama kamakan hodi me ebasunta hodum ga masaka kure ai hasakon eki wara kuri ge ebasunta ka hasakon rarash community entana ku yadin ma me ka kan kam hori ebasunta hema me wara kuri ge hinga for transaction takam wati documentation ha bod kanne em almen me fretama kuri masakati ki ebasunta hod me goton almen mira inna eki dawlat ke wazaarat kun ebasunta hodin den ati by ebasunta dawlat ge eki tantang netumu armen private farat ka reach out koken agreement wani hoda me gutun dirag uridu bank of maldives mika farat ka bindu kurum ge ebasun wei for farat ka vichar men farata gulu wagen mi ebasunta hodin masake kofori then armen ek teren balaliro ebasunta kuri ki ebasunta kuri ki ko gotan hedifa bay ebasunta ki amukon mi hada ebasumge nizam ge dashun agreement ka sa ko gen kore for ebasum ane ebasunta kan kuri ka huri bimge registry ko digen kore fa huri ebasunta ke bimge registry ki council registry ko for me there armen legally ekanta kuda kon balaliro armen ngi foti bing registry ko di fa council kunne a council ebime cancel korevani noni a council ka badal korevani dehema sarkara ki hedifa sarkarun angagen hadafa in ebasumen namois bin registry kodini a council ku noni rashuge ofihim kama wati
bing registry cancel kureveni mis bing du kuri council kamarmen na legally advice before the marmen then devana circular inaruni e circular garme onnani bonefa me bin registry kokgen du ko fawa bintan e council ka badal kurma fa ko yedifa farata a councilon a ebbasome ga sai kurma dennam then amikanta kuriya gendema arme mari lgi ko kan kuriya gendema nasi hadifa den armen LGI kon waka dakka famigoto me decision neki ehma mihar armen atuka finance ministry ga kuriya gendama secretary ki finance ministry government a hekkon hedifa hori aadage normal agreement kiya agreement gotu hedifa hori ebbasun armen property department mihar dani badal kun ma secretary kuriya gendam den agreement addendum tata yar ko den ki to council taka badal kunani mikan tata armen mihar finalize koffa e department mihare dani ekanta kuriya gendam then council badal kuranche he che tak tere amhanani fee akulli then idar divhi rajya ki dairat lamar kazi usul hingi kanun ge hadiya first one madda ge dasho council de hidmat ka benwa fasa hoduma council kulli kandale then mi kanun ga wara detail kom bayan go february kulli taka che ge detail then mi ge teren kam miharu ane sarkaru naga fee akulli council badal kurme masakam haral me midani kuramu megata moland far dum ge license fee ya ahari fee mikal fee ta ki badal kuran che fee ta kama wati al me midani kama be ya ko ekam korea gendam fita badal kurma mihare fa agotum miharale me ministry ta kun nagamam da kulli adi fita teren council badal kuran che fita kane e fita council ta badal kuran mase kamidani kuram so egota alme wani ministry ta ka wahka da komidani mihar babar fita ken ebor kane me transport ministry nagamam da en como transport ministry awah da badal kurang emme rangali kongata katto bala ya policy decision take nagam de alme maani war fakomis me badal kurane kota be hegotum policy paper tayyar ko president of ha mashwara kuram me har alme medani ki hinetto badal kurani konkazi mate ketto ma sarkaru nagani konkazi mate ketto council nagani ki hinetto e database bala hattani then huriya council on de kanwa dinuma amikhakan masika kure hinna mai surya council ko de kan tette kennomi so hema ekankan kihinetto balani ane staff kihinetto train kurani kihinetto capacity build kurani mikal gavar swal tekin ebahuri decision takin dakan che den arme mikan takurum gavis adi armen local government authority amashara kogen kuriya kendan hema mikala baवर मसेकते के मेहर दानी कुरेम मिगोतों एह मिनिस्ट्री तक आवे सालों में दानी मशवरा कुरेम ये मिनिस्ट्री तकों नागाफी तक हिनेतो बदल कुरेवेनी एन कमो एती पॉलिसी तंग अप्रूव भी है आवाह का कुली आदि फी तक काउंसिल नागागोता बदल वेगेंदान Iron council the budget kandeluma tham fees kurma be kuda malumat kolen arwana then council budget proposal haiduma me arum fratam arum men finance ministry fratum physical strategy physical halata tasawwur denegannan then arum men council budget circular and council de mashruta husharma a council ta kumbianna harak kuriya genda menuha mashruta ka aichi armena fonoma then echi fonuima arme dawlat ke physical strategy finalize kon echi publish kran echi publish kurim then council ta kum hushara mashruta ka evaluate kurum masekka kuriya genda ministry of national plan then ministry national plan kuriya gengos echi the finalize vima armen council tak budget circular de through ko council tak manda sta kura budget husharam fursat dena then council tak budget hushara budget evaluate korunga maseka finance ministry kuriya genda then finance ministry budget ta husharan wazirange majli hasha dawlat ke budget finalize kofa majli ha husharani october hisab wanda then majli hum budget evaluate ko fast kore bunima armen council के budget fast कुरन चेहन January fund रहा कुरन ए council तक हो रहा budget एलिबे block grant हो रहा है मछली हम fast सीम और में block grant अच्छी finalize कोफ़ एलिबे आमदनी का फत्ता फ council तक के budget और में ना फंड चेहन fund रहा के कुरन then council तक लिबे इतना आमदनी
Fistakun demanda municipal hidmeta ganun gawa gotun council badal kurevi hidmeta naga fitakun libe amdani council taka libe amdani kotka kandayalen admi fada hidmeta for koddeni idara council anan denne fadan kudin denne fadan fitaka achi council badal kuriyo mitianani council revenue ge dashuga block grant ge terenenu mitianani directly council ge revenue ge dashuga so council budget hadairu mitisves fennan hunnani council ge revenue ge dashuga council अंदाजा बजट तैयार को होशियार राइतुन दे हिदमत फेमर रंगल को फुदन तेरे मंगने council दे आमदनी हरु तंग हम जस्सा हरी बजट दरन हरु तंग हम जस्सा बजट के आवाज की रईतुन दे हिदमत फेमर रंगल को फुदन तेरे मंगने का council दे आमदनी हरु दसुन हम जस्सा इसकंदे वार then budget hedum ka balance mingan tak tere budget deficit warna me council budget financing plan andaza himanam wan e financing plan ki kiyanetto e maduwalari hodan hamajasani loan nagagan to noni tur come kokento so the budget deficit finance kuran kotka planning himanam wan then plan darin nagagan deficit finance kuran husharanam planning himanum e kori ministerial mun hudda hodan wan then PSAP mashru hinga amal kurani goy rashin nota atolega hinga 1 million rupiah wuren dashu mashru enama tanfiz kurani rashin nota atolega council medveriko city egga hinga enama 100 million rupiah wuren dashu mashru tanfiz kurani city council ko medveriko PSA project bada hingani ar Ministry of National Planning Ministry of Finance godige then rashik amkhon miharwes amalpura usula ki 1 million avure davejya e council medveriko then city council gevejya 100 million avure dashiya city council medveriko amaseka kori agendani council taragi plan himanifa rashuge taragi magantan hasil mashruta ka wanchen then PSAP mashruta hinguma coordination grant for Kodevan coordination grant fasa dupreveni budget kurifa kamakan ebbasum ga sharutta furiamawan cash flow plan eggota demehetteni mingan harat tanfiz kun balan mingan mika bodang aliyal walani mi sustainable budget tayar ko mataka mi recurrent harat taka chi batan chen mingan taka MCT council ge hadya izata avren iturunwane gotaka then Russia council with ya mihun ya abadiyan alme mihunani bahala fegoto fasate ka mihun avren mihun madu rashenna maddiya insata avren recurrent harad madivian udinuma kiwaram muhim kame denge goto dehas mihun ule rashikam gawan fasdol sinta avren bodang iturunu korum avaram muhim council ge horiya aradin hamajastani ehareka council fast kura budget ke terene ganoni gotun ehar ge terega kuruma kanelfa harad deki faratta kaik verify ebbasum ge dashun ehar terega kuruma kanelfa haradutan ehara dakka halas kuramwana de mige bodan alum me iskandeni e hamajassa budget kun ehar fast kura budget kun ehar ge harutan hinge warwan ehar me dete detiren ade me musaram devige mi kal request so budget plan kurairu HSS incorporate hogan plan kurima fahu nanan ituru supplementary budget hoshala kamikhala undagutake den ganoni gotun ehar tere kurma kanali fawa haratan ebbalakuri wani har hala sonni mangi budget close kur mafahu den budget huluma ki ha fase comment no den gina far comment wes wan alumina wargina request ade me misaka dehas hiwana har ge budget un haradu kurum ge hudyan edi hinnames e huddata ki ha fase han deve huddata kenno ei waran has halatik ganuni alumennan e comment wan so hema misaka dehas vihige bill take nuni ebbasumege dashun denche laare nudi hulicha den cheheni dehas 21 wana aharuge budgetun echi settle kora ekam ehen hedima magoti kiyane 21 dehas 21 wana aharuge budget koda kon short wani so hama it goes on so hema war muhim kamen he aharuku korenche hararutan aharige terega nimma set off kora
then waki budget code tha kon harat kurama gengule chemingan council ge idara aam wazzafun egma musaidin amal kuramani civil service commissioner ganuna gawaid national pay commission musara gonigan ge dashum kandala gawaid taka then civil service ke oniganda egurwa gotiga matin huriha civil service muzaffin ge masake kuriya gennan cheheni then taketin wata hiduman agu kurume gotun deve subsidy ya di aam fardun afford kodden che subsidy ta council afford kod for question udevene council kan udevene ane subsidy ya ek hale vesiche misal ka council kun mihar council ke revenue tak tereng council maaf ko dem ben mi ek ko yar maaf ko dinum ge intizam hama chahi fawani maliyat ka waid generavan islah golige misal ka council takun dandu gawan kuram bayaka bindi fa otijia misal kan ge bimun libe kuli covid ke halata gulige misal ka maaf konam bein minya council ekam fast korgen ekam kurave ko tam haran hennames directly subsidies ka heche for question adi council kan hotewen council budget tamfiz kurunga amal kuran che so council an hilehi ge fasa deni dawlatun cash flow bala mahum mahan nuwata quarterly question me then I remember me haro me para boda iskan dekamen e da covid ke halta gulin dawlat ke cash flow me wani war bodi tine de asar te kofa danani hiwani war gina council ta kun is masa raise kura masala khandenge me staff unde ku masha budget spend kurang aslo benuma war hudda nilvo me har covid a hedi ar mani war boda spending limit ko fai hama kan council ta kan no daud ke hengi dara ta kumis finance ministry request ko gen no ni spend no kurave ko tang hada far me honan so hen namas covid ke halat me har midani den rangalwa mon deta hema tourism mai chi open without this daud ke cash flow is midani eddu hone eddu rangalwa mon hem vi mar meng mi ara for restrictions ta kai chi ko ko hama dawlata leave if relief libe warakan alumen relief islamic council ta is for konne hema alumen cash flowing yanna rangalu asar hama council ta ko vis fenigen da den anika council ta ge imtihab bismeti warak carry fahin kamo council ta ge intihab nimi council hovima tamkole boda freedom libigen danika mal me andaza kurani ha irwan waira cash flow is tamkole rangalwe dawlatge fasaage nizam tankole hardanawan Nemegatu Maliyat Gawaid Ga Bank of our budget had the report Kanal Farm that Ministry of Finance of Raman Miss Varam Kame Kamal Council के माली कंकम बदहट्टा वेरी के मसूलियत मालियत कवायद के देवन मादा का वागुत के मतिन काउंसिल के माली कंकम बैठु में जिम्मा लगन चहेनी काउंसिल के रईस आदि सेक्रेटरी जनरल दें काउंसिल तब बजट एकम गा मुअज्जफुन के दाशुन तरक्की के मशरूतन एकशेन बजट कंडालम की काउंसिल के रईस आदि सेक्रेटरी जनरल के मसूलियत फास्ट कुरा काउंसिल के बजट तंफीज कुरा एमएस फरात की काउंसिल के फाइनेंस एक्सेक्टिव बेगोता में काउंसिल के फाइनेंशियल कंकमा बड़ा हवाले होने फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव मिसाका में कोविड के हालत आगुड़ी के एक कमा माफ कुरमनी मियस काउंसिल फास्ट को काउंसिल के फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव जो है ने चीज़ साइन ऑफ कुरंदें मालियत कानून का मिहारिन गवायद का मिहारिन नगुतम में जय मालूमात जो है ने आर्मेन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फंड एमा council taka fudever ka independence libi febe maliyat kawaid ke dashumes council tage affairs tarangalang hingoma sakan hama miharu kurin vejja council hinga kamakal du ye rayithunal du ye dem ben mes mi jeni finance ministry aliya finance ministry lioni me finance ministry jeni president of yoga huddanaga and mes mihar red tape war bodak kudai for council taka milibeni council ben miya हालत का गुड़िगे मिसाल का कोविड नोनी है मिसाल का गुड़िगे ए काउंसिल के रही सुनल दुए देम बेन मिया ए लुई देवे को तम हार मेनन एकम ए लुई त जहन फास्ट कुरन काउंसिल द फाइनेंस मिनिस्ट्री जहन ए लुई दिन मुगे तफसील द फोन मिसाल का कोम्बा का तो देवनी लुई कोन खामे की साबुन तो लुई देवनी दैन की हाई अमाउंट तक तो मेको ता दे पार्लियामेंट जहन मालूमात फोन वादे हम आर्डन के प्रेजेंटेशन द मिहा हिसाब निम्मालान दें इतर सवाल होतिया आर्डन करे बंगते दें आर्डन निम्मालम उस धन्यवाद में कोविड है दी आर्डन में के प्लान्स तक स्वर बड़ा बड़ा आराफ मेरी काउंसिल तक
बदल कुरन चहे bintaka fitaka huriha kankomis badal kurum evani fuderka lasse fahinna mis miharar me ar baru speed gamidani kankuram shukriya